Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, wartawan TV PSS Merbau. Hari ini kita nak menemu pual seorang pelajar SMK Merbau yang menyertai Ansan International Taekwondo Championship di Korea Selatan. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, wartawan TV PSS Merbau. Okey, hari ini bersama saya sekarang adik Daphne Adli yang mewakili Malaysia ke pertandingan Ansan International Taekwondo Championship di Korea Selatan. Okey, hari ini saya nak bertanya beberapa soalan kepada kamu. Soalan pertama, apakah perasaan kamu membawa nama Malaysia ke mata dunia? Saya berasa bangga kerana saya dapat membawa nama Malaysia di mata dunia, so that they kind of recognize Malaysia, such as for their talents, everything. So they will know that a lot of people will know Malaysia. Okey, Daphne, soalan seterusnya, apakah kenangan yang tak boleh dilupakan semasa kamu berada di sana? Probably the weather. The weather is so cold because it more different than Malaysia, and then they got the nice view compared to here. Kinda looks good lah. And then I get to train with professional teams, professional and the advanced player and more experienced than us. And then they kind of teach us the advanced stuff, such as backflip, cartwheels, the advanced pongse one. So we get to learn more, and we get to train even harder. Okey, soalan seterusnya, soalan terakhirlah. Apakah kenangan yang ingin kamu bawakan semasa kamu berada di sana untuk dibawa ke Malaysia? Kenangan yang saya ingin bawa ialah saya dapat membawa apa yang saya belajar di Korea, yang orang professional team belajar tu, yang ajar kita orang, so that I can teach the players here, such as like the advanced one, how to do the pumse in correct way, everything, cartwheels, backflip, those kind of stuff, the advanced one. Sebenarnya taekwondo datang daripada Korea kan? Ya. Okey, so kita dapat lihat di sini belajar banyak benda. So adik Daphne mungkin boleh aplikasikan cara orang Korea bertaekwondo ke sini. So sekian saja berita pada hari ini. Saya Nur Fariska Abdul Hamid melaporkan berita TV PSS Merbau. Terima kasih Daphne. Welcome.